serius ya? Main PUBG wis 5 tahunan masih no baik. Ngisi-ngisinaken. Kadang kalau ngekill ake bot kabeh. Wah, mengkel. Kira-kira pinter gah kayak batur-batur pakai main sampai angel. Siapa ya sing gelem belajar yang main PUBG? Bagan beres bro. Sementing orang pinter main PUBG. Mengkel bah tadi ini ah. Idih, pas temen. Ada yang lagi luru batur mabar. Ana udah main dewekan. Waduh, kopi nih ana, ngutu deh ana, tetringnya gak anak ini. Cuy, mabar ya gah. Orang lagi luru batur mau mabar ge. Masa kerungu ini sumpel kabeh kupingnya mengkonon. Dengan kerungu. Ya ayo. Hehehe. Tapi tethering ya. Ada dirun buku kok tane cuy. Ora dipae duit ning mane. Ya. Terus biasa paduka sing bangen. Kopi njaluk. Udud njaluk. Tekaning wifi gak njaluk siram. Aduh, apa diceplok-ceplok nak kabeh kayak endok. Ikhlas beli sih. Tinggal ngampun. Ya wis rok mono gula tanah. Yakuan sih lo. Ya wis, aparan wifi ne. Yakuan sih lo. Di sih. Kayak anak baik cek. Yakuan sih lo. Oh tadi aran wifi ini yakuan sih lo. Iya, yakuan sih lo. Yang ngomong sih mau. Sampai gulati keter ya. Wah, bocor.